tulanga foi le I tapenaga malu ia malmatanga winga I tato Tutoatasi. Wa lewa wa ia foi ia faamatanga I tulanga foi le faatatala no o no tala o tato horas ona ole pamoe lava ole au na mea tato tangata mai fafo tato Faamanatuina no tausaga le se taimi pupu umana Papalii ai ole tulanga lava I tapenaga Leoleo ole se tulanga o ia I taimi o lava malo ole tulai faaloalo I masani ai au la fo I fofuanga le tanga wenga I le tulanga o sauninga I o le Tutoatasi. Ia whaftai o le tulanga I tapenaga le tanga wenga ia o le fo ua amatalia ia ona tutoatasi ia le I latou o le whape ona whaatinoina le tulai faaloalo. O le ua savali nei le lua vai aso talu na mata ia kolinginga le Guard of Honor. O tapenaga fo mtanga wenga ina ia whaatoteleina le awhainga wenga. Ia pe o whaamoemoena le sa lai ona malolo uma ia ngalwenga malo ai whaatino lava ia le recruitment process alintanga wenga. Ina ia mawhai ona oina ia the new recruits o le iaila fufuanga wa le sa amatalia le recruits le alu taimi nei e mai ia pe whaufo ia new officers ia I le whai umome ia whitawile le ia ma le amatalia o le celebration o le onis futosanga o le Tutoatasi o Samoa o le fo ia in the pipeline ia nisi o onga I pe o fofuaina mo le vaenga ia le tactical squad ia o le fofuaina malanga mai fo I whaia onga mai fafu ia o tapenaga uma ia e le ngata I le ingalwenga masani o le whaatinuino le Guard of Honor but also o le titilo ntanga luenga I le tuina atu le o putpuinga masani ele I mai loa iai ia po iai fo ia ni fuafuanga al kabineta e ni ma lo whaalongia o le awhape ona whai malanga mai ia ai ona nita whai o ia ntanga luenga o le puipuia le o malo e whai malanga mai ia le ua ia tapenaga ia ntanga luenga ia ele ngata la mo malo ia ai ia whaawau pia le tūlanga o le puipuinga o le tatou atunu I le fo I baita e tofia e fia sa whai toa ia o le tō resource manpower resource o le taimi nei o le au whainga ato o le tanga luenga ua iwa se launga ntupu e le taitai lava o na au sia le tanga luenga ia le whainga mera o le au whainga luenga le ua talia mai lo na whaapa apo le structure o le e awhi mantupu le au whainga le ia ai o Leoleo lava ia e awhi o mai le au whainga luenga ato ai ono tūlanga I le process amtanga luenga I le recruitment and selection e whai asina so that way ia manino ma whai amtanga luenga identify le leia I lato mwhena tau awena ia le ngata lai le le recruitment and process ia o sawhela I le le taime e o ina so e whai asinga fo e process le amtanga pa o le tūlanga na o le tapena iai o le titilo I le no more duties ia o le official duties during the independence ia o security la ia I malo whai malanga mai ia ai misi fuanga malo I ke ua iengi po kalame we are not sure po I se fina ngalo malo e te whaatino I se tūlanga pe o le kako midinga vai mas ne vai ia ono on tanga venga fo e whaatino ina uma ia whaamoe pe a whape se fina ngalo malo ia pa so far o le focus ale ia o le Guard of Honor ia o le tactical team ia ma general duties sa ua ia trainings wa ia le whape o mai ia na tau mai o ia se tūlanga whai le o se whainga paanga le mawai le sasoani lea po o lea lawai hai al tatou atunu uinungo e cost lawai e whai tatou pe o se sasoani mai atunu ui whawhaianga I mei trainers ia I train kako Leoleo ia o le silafia o le tūlanga leo le whainga paanga whaawau a le mtanga luenga ia malamano fo o Amerika pe o silafia o le sai ai I le tausanga lua fisoru le iwa
fai uma tausaga loasu ma le iva le amataga o le lua felua sefulu le sa ia le donation ale malo America le amataga luega ia le foi sa fai malaga mai ai nisi o fai auga o lea la o kusa o le auga na le faauau ia le foi lau toe malaga mai ai ia fai auga ia le e fuafuaina e taunuu mai le fai uma masina nei